Najprometniji deo Zvornika, Karađorđeva ulica, Trg Pobjede i Trg Petra Karađorđevića već godinu dana bili su u građevinskom haosu. Zbog toga su kod većine Zvorničana radovi mašina na asfaltiranju ovog dijela grada izazvali oduševljenje. U lokalnoj upravi tvrde da sve teče po planu te da se rokovi poštuju i najavljuju skori završetak cjelokupnih radova na asfaltiranju svih ulica. Asfaltirat će se, pa da kažemo, u nekom roku od 15 do 20 dana. Znači, otprilike do 15. jula će svi radovi na asfaltiranju u gradu Zvorniku biti završeni i s tim praktično završavamo taj najteži, najružniji dio posla. Najveći infrastrukturni projekat u Zvorniku koji košta preko 3 miliona maraka za građane Zvornika znači mnogo. Ali dok radovi na asfaltiranju svih ulica u gradu ne budu završeni, mišljenje građana su podijeljena. Čekalo se 30 godina na ovo, pa sad hvala im što su nam uradili. Pa stvarno? Pa to je dugo već godina dana. Bolje da se prije završi. Za jedan mjesec kad završi bilo bi dobro. Pa što tiče asfaltiranja ulica, rokovi su strašno dugi, a da je bolje za grad jeste bolje mnogo. Pored novih ulica, ovim projektom predviđeno je uređenje ostatka grada. Tako će Zvornik uskoro dobiti bolji i savremeniji izgled. Završavamo postavljanje javne rasvjete u svim tim ulicama, rade se trotoari i šetalište i ostaju nam ti, tako da kažem, lijepi radovi, a to je postavljanje ograde u ulici Svetog Save, postavljanje žardinjera, klupa, drvoreda. Znači, praktično kraj avgusta može se reći da će sve da bude završeno. Dok cjelokupni radovi na asfaltiranju ulica ne budu završeni, Zvorničanima ne preostaje ništa drugo nego da hodaju po makadamu i sačekaju kraj radova kako bi bili ponosni na novi izgled svog grada.